Priča se na sve nekoliko godina kasnije, a ako ste mislili da je Peter Parker u prvom delu bio u problemu, drugi deo pokazuje da njegov život može da ode u još veći minus. Peter je sada na fakultetu, radi kao dostavljač pice, gde redovno kasni, jer ga Spidermanske dužnosti presreću na svakom ćošku, pa na kraju dobije otkaz. Pored toga, fotografiše samog sebe kao Spidermana za novine Daily Bugle, gde ga urednik J. Jonah Jameson besramno pljačka i plaća mu sitniš, dok ga istovremeno razapinje na naslovnim stranama kao kriminalca. Njegov privatni život je u potpunom rasulu, tad ga meje pred izbacivanjem iz kuće jer nema para za kiriju. Harry Osborn ga mrzi jer veruje da Peter štiti Spidermana koji mu je ubio oca, a Mary Jane, devojka koju Peter voli više od života, umorna od njegovih stalnih kašnjenja i ispaljivanja, pa odlučuje da se veri sa drugim likom, sinom poznatog astronauta. Pod onolikim stresom i emocionalnim teretom, Peter počinje da doživljava nešto što nijedan heroj ne želi. Njegove moći počinju da otkazuju. Mreža mu ne izlazi iz ruku kada mu je najpotrebnija. Gubi vid i pada sa zgrada na pločnik. Razočaran, slomljen i umoran od toga da uvek žrtvuje sopstvenu sreću radi viših ciljeva, Peter donosi drastičnu odluku, baca svoj kostim u kantu za smeće i prestaje da bude Spiderman. U međuvremenu na scenu stupa novi naučni genije, dr. Otto Octavius. Otto je na pragu istorijskog otkrića. Stvorio je fuzioni reaktor koji treba da proizvede nepresušnu čistu energiju da bi bezbedno upravljao tom ekstremno opasnom reakcijom. Otto konstruiše 4 mehaničke pipke pričvršćene za svoja leđa, koje pokreće veštačka inteligencija. Mehanizam ima zaštitni čip koji sprečava da roboti preuzmu kontrolu nad njegovim mozgom. Tokom javne demonstracije eksperimenata koje prisustvuju i Harry i Peter, stvari izmiče kontroli i reaktor postaje nestabilan i pretvara se u mini zvezdu koja počinje da usisava sve oko sebe u nastalom haosu. Eksplozija ubija Ottovu suprugu, a zaštitni čip na njegovom vratu biva uništen. Mehanički krakovi spajaju se sa njegovim kičmenim stubom i preuzimaju potpunu kontrolu nad njegovim umom. Otto Octavius postaje opsednut idejom da dovrši svoj eksperiment po svaku cijenu i pretvara se u monstruma pod nadimkom Dr. Hawk da bi ponovo pokrenuo reaktor. Dr. Hawku je potreban izuzetno rijedak i skup element tritijum. On odlazi od Harrya Osborna koji posjeduje tritijum i pravi dogovor sa njim. Harry će mu dati gorivo ako mu Dr. Hawk dovede živog Spidermana, dok Dr. Hawk prihvata pogodbu i kreće u lov, a da bi naterao Spidermana da se pojavi, kidnapuje Mary Jane direktno iz kafića u kojem je bila sa Peterom. Gledajući kako mu voljena devojka nestaje u rukama čudovišta sa čeličnim pipcima, Peter shvata da ne može da pobegne od toga koje adrenalin i ljubav prema Mary Jane mu vraćaju moći. U punom sjaju Peter izvlači rezervni kostim i kreće u potaru. Sledi legendarni obračun na krovu pokrenog voza koji ide punom brzinom kroz grad, dok Dr. Hawk uništava kočnice na vozu i ostavlja ga da juri pravo prema provali, stavljajući Peteru na teret život stotine putnika. U jednu od najtežih i najpoznatijih scena u istoriji filma o superherojima, Spider-Man troši i poslednju mrvicu svoje snage, ispaljuje desetine mreža sa strane i uspeva da zaustavi razjareni voz, tek pre ivice. Izmrcvareni bez maske, Peter pada u nesvest, a putnici u vozu ga hvataju i shvataju da je njihov spasitelj zapravo samo običan mladi momak. Ljudi ga štite i vraćaju mu masku, ali Dr. Hawk se iznenada vraća, savlada iscrpljenog Petera i odnosi ga Harryu. Kada Harry skine masku zarobljenom Spider-Manu, spreman da ga ubije, proživljava apsolutni šok kada vidi lice svog najboljeg druga. Peter uspeva da ubedi Harrya da mu otkrije gde je Dr. Hawk otišao, upozoravajući ga da će ceo grad nestati ako ne zaustavi fuzioni reaktor. Peter stiže u napušteno skladište na vodi gde je Dr. Hawk ponovo pokreće svoju opasnu mašinu. Nakon žestoke borbe, Peter skida masku pred Dr. Hawkom i uspeva da dopre do njegovog ljudskog razuma, podsećajući ga na reči koje mu je sam doktor rekao o nauci odgovornosti. Otto uspeva da preuzme kontrolu nad mehaničkim krakovima, shvata kakvu je katastrofu napravio i donosi odluku da žrtvuje sopstveni život, potapa reaktor u dubine reke Hudson i gine kao heroj. Mary Jane, koja je prisustvovala cijeloj borbi, konačno saznaje Peterovu najveću tajnu.
i shvata zašto je godinama bežao od nje i odbijao je. Iako je Peter ponovo pokušao ubediti da ne mogu biti zajedno radi njene bezbednosti, Mary Jane na dan svog venčanja ostavlja svog vernika pred oltarom i beži u venčanici kod Petera u stan i poručuje mu da je spremna da deli sve rizike sa njim. Film se završava dok Spider-Man ponovo leti između njujorških solitera, spreman za sve izazove koje ga očekuju, dok ga Mary Jane posmatra sa prozora sa mešavinom ljubavi i zabrinutosti.